Hadirin baka sorkar jela kala thau biang ye ka regional committee na kabenta ka jingthmu ban beteng biang ye ka jinge penbet pot jongka hakawat ka baar u chairman lem baki dukhat jongka regional committee jongka West Khasi Hills district hakanyau terek unaitung ulalum ye ka Jingialang hapot tersem hall jongka office UDC Nongstoiñ. Nalor ki dukhat jongka ni ka committee ka bagenthop lang ye ki MLA MDC bat ki officer sorkar lawan bani shimenta langru akate ka Jingialang de kinongelam hima kinongelam Shillong ka thain langpi kiseng bhalang bat kiwe. Habai krench kelak pathai khobor hadin belawai kini ke Jingialang nakaliang chairman ke committee ba polling do ulong bah kini ke Jingialang layo banyatai sani bha hakabala yo lumjing khenru banakisan pu artli kishnong hakathan langpi saupwei tli ki bakwa bandon Meghalaya kat bakhat wei tli ki kwa syasa. Jingialang sepenuhnya mendan ya kaji kedua jangka regional committee alor ke Kapur jangka West Khasi Hills district. Chairman jangka ni ke committee kerana banyak ya ke Jingialang agak Jingialang lengkap jangka ni ki lambak berupa QP Pangyang pada dua member SMC Parliamentary Women MLA Pak PNC Deputy CEO GDC Pak Direktur Lindo Tomahal dalam former Chairman jangka ni ke regional committee Pak MLA Pak Pejok Pemro MDC di hak meeting lah Asian Bandara South Weekly di Shillong jom di kita Kapur Hamdam jom ke Lampi sektor kepada dua ini areas ke Danteng di Hamdam ke Japur mengenai kejing yang Muslim root hari ini sedang berada di apa Istanbul menuju itu tiba nin resmi bila air sudah open invitation kejing kat Pak dia kat kibam di dekat juga regional committee bagilah aman itu adalah syom bagi nin ba anda bagi kemudian lawan Malaysia bertanding itu beberapa air lagi memorandum juga dibentuk via ke FKJP, WKSU, Hidup, Norman South. Di mentang sifat Malaysia mentang ini South Way di Shillong dekat di Rama Shillong kiba bentuk Kambun yaitu Nongstoiñ Shillong bagi Shillong Kambun untuk Shillong di kasih bagi Garo. Ini merupakan penyiar cermat nama lupa kumbang hitip kena jing baik pun keba lawe pendek ada sedang keberadaan ya keberadaan bagi sign juga agreement pada sorkar Meghalaya sorkar Assam bagi Chief Minister jadi ahli jelas ada Jingialang Union Minister beberapa kisah real di sektor kita di ini sektor untuk ya West Khasi Hills Rinway District dan East Jingialang District di mana ini akan menjadi orang pembek yang hari ini pada West Khasi Hills jadinya kan kalau kita sesuatu nama wilayah penbawa Shibudi dan bidang dan wanrak ini ada PowerPoint presentation dan district administration but like itu Shillong dapat ya menambah juga Shillong tiba long willing bantuan cara Meghalaya nak list joki Santo R kiran South Way tiba lah I